na I'm say we need right person has me this enkomo. Okay. Say sɛdeɛ yɛnim no yɛnim sɛ Nyankopɔn ɛfrɛ obi ɔsesa ne din sɛdeɛ Nyankopɔn ɛfrɛ yɛ maame Agradaa a ɔsesa ne din a ɔkɔfa ne din Patricia a wɔde Evangelist ɛtoo ne ho so no yɛnim sɛ Evangelist na ɛkɔ but sɛ yɛhu sɛ ɔsan akɔfa Agradaa no back bi it means Evangelist na ɛda no so no o expect bibia free din no mu a ne nsanka a wadwen se bia okofa Agradaa na je obenya bibi wo ma na edin ekita tumi okay edin ekita power okay edin ekita authority okay so ti yase na nyame efrɛ wa edin osesa wodin so ti yase ofrɛ so ti yase Paul ba be dane so sality entino Abraham no nyina no yesesa wodin Sarah no nyina yesesa wodin sa na nyame otie okay entino se nyame frɛ na osesa wodin na o ma wo edin fufora sa edin dada na wato akwa okay enti the moment ya wo be ya let se o ko fase edin no nti num se sa edin ni carry power so the yet e bi oba nyame mu no okay tumi a wo hwɛ no wa nya enti no o san akɔfa edin ni back na wa nya sa power edin kita tumi so the yet wo se yam die ye dia tu ye chi isuma berewa ba bia wo kɔhwɛ ye nya den ya fa ba wasuma berewa afi wo sa akɔfa no na wanya ni biyim so yet the moment of akɔfa edin Agradaa na bosom nyina ba bro di na chi back because edin na wo de ye dwuma se edin na bosom ni nim enta ya da bia meka o mte ye ti akom honhom afiri obi so a enye easy wo enti na ebia Joseph kyerɛ no wa Agradaa akwambe e wo kan bi so say wo mte normal sofo as a normal preacher untimi encaste demon e wo bi mu at this spiritual man because only sunsun na ekodi esi okay Bible say when you fry anything in jere nyonko ni fry ni kwan yes a wo nyina ba wo nyina ba hwe ase enti no akomo no ayi na oyi Agradaa afiri mu no wa nyini yie anya den afiri na kese onya obi a onipo kita su wo say abosom wo ho no obi ka se wa ja abosom a omko e se ba yie because ene me nko ba yie bi mu a omko san ba eno nti no o kan ma ti a o describe say ahom finifiri onipa ni ma omo chi nko hwa ahome oba no hu say ne dan ni mu adampan ofa ho ma wo mu bibiri be ka ho ne esene no e be ka ho ti no se enti ano no nipa no o ya ja na wa na o be aja na 10 so yes ye o be aja na 10 enti no se o ti akomhonhom afiro bi mu a ye wa sede ene amane a sese wo yema no ansa tumi na ye den agya ni mu enti ye ntie titi no o ti akoma afiro ye twa ti su nyina o sa ko na fande wa hye sese duro no de amani pa na dware na bosom sasa na ye den afu because no say obi e kokom a okontete ye no okwakokom a ye wa ade a wodi dware okay so yes ya wa dia wodi be for 40 days because or she said and out into kwa abosom da bi wura ni edu na bi kra abosom ni timi e de ko wura mu ko she wura mu a for some time sana wa be emoti ane yes ade no mti ndo ya o she wura mu be ba no be no matwa won pese nyina sa ade ma na ye den e wo ho no enti se wo ti akoma firi obi so a enye just odi ni ko gina swimming pool mu a no eni ko potesi esu a etene because na Agradaa ne bosom no ni mo ti aye de eka ho okay so yes ye o ba kwa san ba bi sheni mu ama maame no do ba yi ne kora mpo no e besene de no wakom but we dey for to wo kwa ko fa ni din ni pack no because onim se sa din ni carry power but we for say akom no abosom a okom wo mu nya ade no wo hye sa abosom ye hye bosom o ye spirit ye hye no ndi o mu free man sana hye se bosom o wa bosom a statue na si ho no no ye bosom ni adidi pono a wo be didi so o bi ase le didi pono a wo be didi so okay
enti no ofre na enu enti no okomfo bi ekokoma ofre na bosom na ansa na bosom na be hye saa step nim oria wa pie ko dia kan ye ntontoro na se niema ye ma me Agradaa ashini na eye ntontoro abosom mo ye honhom ye nhye no ye nkono ye castle ye pamono eno te ne Yesu hu Gadara ni bodamfo no oche honhom ne bre na ho aso no chiro be bi o mo form nkoso mo fa o mo kopum fa mi wura mpre konim na mpre konim kopum because pum no me free buy okay enti honhom ye jale kwan ayesa busua pam apam ye ntwam ye yi tifiri ase enti Abraham yi tifiri ase ti be bia wote de ho ano wote e ho ano ti yi hu free ho a o yi hu free ho enti ya wade a wo be yansa wo be yi hu ayeden efiri ho so yase enti ye twiri ti so nyina de fa kurum ne dura na dura ye wa habebo e fa ne sasaduro okodwade akohwe butamampum wo de ade na chiwade ye yeden e kan spirit bia wa fa ne chiwade ye kan akọ baba ba odi for say ye hu say osakra ye no so odi abosomatem abosom enye hwe bibia nim ya eno de emfa ho so yase ye eno de emfa ho okay obi wo de kokuo ma woni made a wo ye oye enipa kasa wo enipa kasa pa obi bitima be jiro but wono nko ahye ne dem wa woni made edura na adura wo ye edura na bia so de wada wona agu abonten ono so ye bibi osuma se hu yes enti no sunsun woni ya mama aje obi a wakoda sunsun no wo sunsun aniwa so ti ase na wa chire wani mebie mi so otutu ne na nti me papa no efa bi e bia wa ha no abia ne so wa yama no wa nya ko to atwa na wa asa aka sanity ana even say Agradaa na so ehunu se yo se wa san atene no asore ti e nti wo se wo san akofa edin Agradaa no because we want to say what Agradaa is tender ene ye wo nyame Agradaa ene ye wo bon samo so Agradaa enti no wa hunu se edin na nikita metumi bom me dia to wo no na dia se mitimi ye no bia mitimi keka me ho to dia se bia na ho keka ne kofom e bia mitumi ne kofom to me sa kofa edin na metoko na ye no there is power in it talent ma me za me kofa ne me ntuma party ntunkuri ba bi kura ne ma party hwi nim enti na yese me kofa Agradaa no ne me de ba me de be display medudi won se me kofa Agradaa no de wura nyamduma ni na nyamduma na ya Agradaa nko na yese to ba ya oba strike wo eno ne fe striker sa Agradaa ya striker wo o strike nipa to ya oba strike wo ebia ma party ni be ye low because ebi ono no person or don't say or person free evangelist ne call prophetess then fiti ase na so mo ye the prophetess because wo hwa am say ono akra e kasa mu no yes o kan bi sa say shira wa ha no fiti ase so ye the prophetess o kan bi sa say evangelist no tam title no ye e man ono no prophetess wo hwa wo tie ni kasa mu a am say no person che say mine no ase bia ebeye mine ne ya ana ase bia wo de sa prophetess no ebe man no so wo de man wo de si ya no san akofa tie so kofa prophetess no de Agradaa ne ta chiri wo ba wa strike no wo si yes bi wo baby ba odi for ye hwe nyamisu mu a ene ono o se wasakra bet ye hwe even ne ye kura no dodo na e ka se ne ye a wo ye no enkyere obi a wasakra wo hwa e kwa animu no e din sunsuaso bi e bebre no ya one say ya no kura se nyame afre wa mpa de ya to ti ya se nyame afre wa ampa e na odi atro de e din sunsuaso obo ne be ye den e be ba osu na nyame so ye den etie untimi ubetimi de boso mudi ayaza ba nyame pa de untimi fa na nyaza one day no and from akese ye bom ye hu de tu akokoto ba odi for wo gidi se nyankopon so na efre no a se nyankopon afre se de ye de so ne pom no ye yanko se nyankopon na efre no a e no krese nyankopon na efre no a u fi se sa enne ya o ye no say ye wo ni pa bebre ya nyankopon afro even if you are Kenya say ya ya de bia no aya na me hu na ne mani age pa okay ono tumi hu se be ka wi ntam peni wi ti ya obo bi fa na ba se nyame frɛ no
no hu ne kura wasesa nyame ofa dia pro na tetia say it doesn't matter say nyame betima fa Agradaa ayeni yi esiesie no ama ne mabɔ no nyinaa yɛ den akɔ ɛno na me say emfiti asie no title na nkoyie akwanche na nkoyie swimming pool asubo no ankoyie so dia say entity yen to so no ankoyie enti to da bia wa kai ne ya Agradaa no akɔfa hye to kɔfa Agradaa de sha ɛno na abetinka what dia say na ti say wo hwa ɔno ayɛ na dwe sɛ ɛsɛ onya powers bi ba powers no emma yeah one say nyame mu no ansa na benya power no process by process also for bia no realms to realms ufiha na okoha ufiha na okoha ansa na oba be overall boss e say adom achede no egu ahoro na sunsun akwaku obi en adwuma nyame abofo mpempem obi en adwuma awoye ebi wo hono ma wo angel na wo use no no on sayare wo so per angel awo sayare so ko die introduce angel na yeah eti on the nipa nyame wo boy no de she to me bi nsem you order for